League members of parliament, wananchi watukufu ambao mmekuja hapa leo. Siku ya leo tumekuja hapa kwa mwaliko wa ndugu yetu Mheshimiwa Silvanus Osoro, na enyewe nikiwaangalia hivi naona vile mnapenda Osoro. Mwagokire tubwata bageni iga baretire ebinte binge bigocha bakanya ritu koria rero igonta gete ko batebiga tiganda kwana na icho monwoyo ito obo maene ekero monto atagete kunywa mabere niga kogenda atiko kama eng'ombe etarabiera mbora niga ko kama eng'ombe ya byarire amabere aro agoiteka elina ira abana baye banywe igobana manganaya Osoro batebiriga adisaitirina goikara abera ase serikali iga South Mogirango monyora magenderero nsipi goika 2027 nyanya etwasibirie e constituency mbobare igomoroje nganje cherusha mumanyi igonda abojo gochikoba isiko timbera ase Osoro are nanchengire abantu bane banyamire binto igonda eteko batebiga abantu baminto kero monto ogotaka koria serikali onde bwezi igakoria karaso irororo elinda nyore keriare koria bano Osoro mbalia serikali ntenare ngo baka yenyora inkamanya goteba ngagakitinanya konyara komenya isiko ase mabera ataiyo ndairira abantu bane inkachanga join babo Osoro bone ng'ombe indo tenkorwera mabere inyetige tingirira bana bane igonare ko basorora bantu mbanya korosi bintu byabo batigera abantu bande baliye South Mogirango ga in mubwato mweshimiwa OUDA na ndo manyira ko tyochoriwe bwango byonsi ko tigorari nero totenenerete motigo mwana yo ino momotige mochikoriya ngao tomotugekera kabisa ayinara twacha kwakikisha nande ngencho mwatire narorire mumwanjete Osoro galenge ko chokora nyasaye moretire bakomo ikiriga moroji mabwete sako moira akara twagenda parliament twabwate deputy president tugachandika agotebanga onyesha kya ontiarenga torikonyora kende bono rito konya korera abantu bari bamochorete batotebyo yaya tagotokonya tugateba karwo tukamanya koreterwe professor Kitule Kindiki. Sai ukienda mahali popote kuna amani, kwa sababu tuko na mtu ambaye amesoma na pia tuko na mtu ambaye anajua nchi inataka nini. Amesaidia president kumake sure nchi yetu iko na amani. Na sisi kama wamama tumesema hivi, mtu yoyote ambaye anatutangazia vita kwa wamama, nataka ni waombe mtu asiende kwa huyu mtu, kwa sababu sisi tuko na watoto katika tumbo zetu, tuko sometimes na watoto katika migongo, sometimes hapo kwa nyumba kila kitu ni wewe. Vita ikitangazwa uwezi anza kutembea na kukimbia na watoto 5, mwingine kwa mgongo, mwingine kwa tumbo, mwingine kwa mabega. Tutaweza kweli? Huyu mtu mwenye anatutangazia vita ashindwe katika jina la Yesu. Your Excellency, the Deputy President, the people of Gusiland are ready to support this government. And the way you have come here today, mumekuja na mumetuhakikishia ile maendeleo yote ambayo tuliuliza yatakuwa. Sasa tuende wapi kutafuta maendeleo? Si tukae huko. Hapo ndio serikali iko na tutatembea na hii serikali mpaka mwisho mahali watamalizia, tumalize na wao na tuende ingine. Asante sana, Mungu awabariki. Moko genda andonsi tabia bantu ngantogoro cherusa mumanyi togoro na ero korio mugaba na bwanyamire mumubwatesie.